Strike Jit, strike Jit. Alhamdulillah strike. Wih, alhamdulillah Mas Bro. Oke Mas Bro, ini trip hari ke-20 mancing di spot Toman. Semoga ada cintanya. Ini jam 6 udah di spot ya. Kita duet mode Mas Bro. Mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sih. Di aliran ini Mana sawah? Sawah? Ini Nggak tahu. Kalau B masuk. gitu. Anakan biasanya. Ada maan gabus. Bismillahirrahmanirrahim. Strike Jit, strike Jit. Alhamdulillah strike. Toman. Kecil tapi Jit. Cik. Kecil. Kecil. Nah. Karung kok Jit, minta Jit. Alhamdulillah. Mainlah. Weh. Baru datang. Apa? Mas Bro. Oh, jebol Jit, mati tulah ini. Apa? Mati tulah ini. Ada kilo deh. 1,5 kilo. Wih, alhamdulillah Mas Bro. Mas pagi nih. Wah, mantap. Alhamdulillah. Perdana pagi hari. Walaupun kocolan ya, lumayan.
Wih, jas pakai selencer 18 cm, hook PMC 8 wow. Tembus mas bro hooknya. Jas mantap, lanjut lagi. Buat tidak? Tak penuh kak. Tak penuh kak. Tak penuh. Miss. Tak penuh. Iya. Putus talannya. Aduh, putus. Wow. Putus bos. Gila. Rezeki putus. Belum sempat sentak. Masih. Oh, putus lagi coy. Aduh, duit kok nyacen. Aduh, putus diseling. Ya Allah, duit kok nyacen. Putus lagi, anjir.